Utogo cha kemesa ya mngana ya Gusii County ya Kisii ketoko mulekera mngana lengete siasa omugwime Rebe County ya Kisii Ndizi donya toto niganya romweso maiga yekigambiro gotugutirara mngana lengete kwamirire gwikina kia ya Ndizi donya toto kwana maiga yekine kunyaro gotuguterware nigatebire buna niganya taka kubwa chikura ne chikura chinyinge egento kerera bonere kunyaro kubwekine kyo maiga yansemu yo kwamirire gotebuna nigabwe chikure chia senchira eta bwenre tiro Churu a senchira yoboimera. Omogoko munene nigo ene kiwaime yo mochiobo songo maega yekina kiarenge ase kigambiro singa kientambe giatuguterware korengana nobo bwibo mo women Rebe County ya Kisii Dolis Aburi. Ile kupiga kura walipiga kwa wingi wakanipatia 192,000 votes against mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 59. Hiyo difference ndi imefanya hii kesi ikakufa na yezi fufuka. Was it not for the turnout ilikuwa kwa wingi, hata sijui tungekuwa tunasema nini. Hiyo difference peke yake ilifanya hii kesi ikuwe ni kama ni mchezo. Mimi si kwa hiyo hata it's a petition before the court, ni kitu iko serious. Juu nilikuwa na support ya watu wetu wa Kisii. Hata nilikuwa nasema sasa tungerudi kura. Ile alipata 59, angepata mingi hata ni 5,000. Sasa zile nimewaambia ukweli. Juu watu wetu wanataka leaders wenye wanawapatia wana solve their issues. Sio wale watu ambao wanashughulikia mahitaji ya very few people. Ensemo ekwegerera oboene bwadonya ekorawa no wakili Jojo Mbeta nyakire kigambiro mbiyamona soko na chokwe korwa somo na chebi na Stella Mtuku. Now the judgment that was read today by Justice Mutuku was well reasoned and with a lot of wisdom. 5 matters were for determination, and I can say that are matters of voter irregularity, violence in voting, and all other additional votes. The judge found each and every issue raised by the petitioners to have not met the legal threshold of the standard of proof. In other words, what we can say that the determination today is to assert the will of the people of Kisii through the court that indeed the elections were credible. Donya nigago kera okona chokwe asate babeire bona omusibore nane nachigokorera abananchi emeremo. Iga bantu ba minto nchengo sabanyasaye agenda lina ba promised during campaign amache nerera somo tuone egere miaka ge kwera ngira nemba tebi na kimoro chigento kelinkia bete Gusii aya ase kine kyarero tigambere nirimbia mono naba minto mwe kiregega moko genda mwende iso irabu nyasaye tigaba seseni. Thank you very much, thank you and again. Gati ya bamenyi be county ya Kisii mbaomera nase chiabisi chomo women rep asebagokera okona chokwe na koma okoboko asebamuganire bono anyare kubakorera emirimo ebwenerete yokoreta amagenderera se county ya Kisii. Ekene kiorokereri kyabene una engane elimu abogetegenkyo mukaminchulirimi mukagenda mugatena sebituo mugake kura amangana alimu akorete yarorekanire ngamaene chinguru chenu nchichiti in vain. This is the first time muna baba county ngo address abantu ba minto mu Gusii minto obo mobolinko na gukura kera chingaki obo mwaorokiri mwaorogetwetera somo swati mheshimiwa Donya obo mobolito gukwana butambe korengi bono mwabarode yo mu Gusii minto mbiyamono nabaganiria maya nimbe nko muinyolikere mambi gotogwa kana rent nere na muinyolinga kyo mongina okuminjoli nayo chiabo korero monto alikuwa bantukora nabasabira maya. Thank you so much. Komonene nigo ene kiwe kurwa se county ya Kisii maiga yobo bwibo mo women Rebe Dolis donya toto ekina kiarenge aseke gambero gotuguterware bono niga irwe chinguru chiogo chaka egasibende na kobakorera abana inchi koripoteria Ndizi TV korwa asamagacho yomo women Rebe aiga Kisii County elietandipon asanya Biyamono mulikito dibona asanya sorobo